Region, iban yung child, maduri sa klimao, iban ko sa ibit-bitra po iban class, morinawa eo. Maduri sa klimao mimin wata kong chairman sangat. Iberta tren Serepein ko call sang pompe, ko call kita aray lo ramman, aray kamangkatong nan nga na yesayar may banking go to live rangoros club tuaw turunay commitment ni pantalay men sangat rap tamigos ko saya tuan kasampalan kauno kan begar kauno kan uya mamasan maduri yesak lemau men mi meni ukiyang child uya yewat assignment nan Bible school online ikalap ko saya Bible school online puigi atinay badang Bible school atinay bilwi rongoronga tasilisa ongkan ngayon nan kaperin gitar so manay bandola and so mau kita welcome ko Rusia makom katia sang nan time what on Bible school kauna kamarain gito sen kola online puigi instrument tatokan mission en udi tatokan mission en nan chukuwi chun school kan pilka kyang online Bible school niya sa water kat ko iwe mission po solar ansa on papa coach makomi uya mamer matamatawa sampar kay luluwa nang pongang komuyo kauno ngoy ko kon solar ansa aramas toto mela trinaраmas suta angemor sotu rail mela karata komu o ngoy testaban mamerin ban ya samade susu kautri magta su kautri tabana sama sitan berberapa atrak kendo bomia kendo god pul ren so lang korus ya may psapal kam suto ka psapal mamor kengen sarawi ayit chapabon sa ya kuprangkot koyo jalen pakongi o pakong aramas ak mebil duwe chomo magchay pakong apansansal nan commission duwe chay pakatarer nan maturiye sa kwalu nan maturiye sa kriyaw jalen limpakong bot limpakong sapulma aramasakan meka pakatatuwe chay riyamuna iban lilimbak cho ay sutokachapan kumarakukola nanel wek mai sa marakukola nanel ma uye ni ang otra saraw ngay mas kon ama yasa ma aramas ka kukola nanel ime panaloy ang omuporda ime panaloy ang umuye kapakap amukubo yung mayroong ime panaloy ang song korrespansura la pon sampawat como yung ngoy pan umongkot me ono pata korrespan morla me sotro ono pata koros pan mela ge I karabawo me mempo megan rong patakan kono patakan molta pokita ngen saut makam kamaskuni komuyen akinaleta molta ama komak chikitila pang prongkot komu yare pakman kite pamuikan kom ka kausan sang komu ngen sautro pemasa nengkot ngen kopulpul kom yang ngerin sono kita po komu yo amu penenen morla okay so bana yuki yang ketel maturi yesak lemau eu godi ako saya niyan sawo ansota ansa magogodo niyan sawo wen god epan rasang Serepein maipon ek me alene rai lampakan o koyela poran kasamo ol kamotaman okay ako saya niwayo ko saya virgins ni bombeya maipon li maipon niyo mo bangan watak puksarawi li represent momotso okay li niya chaygan wata puksarawi represent momot so te kawewepan li nansangon Karasaras ka li wewe ka momotso okay maipon kilelen momotso mamakalakal momotso makamakal dapat awat maipon esaik tuwangol esaik maipon esaik tuwangol ya chay ko sa isansal lokayang pumpi esaik wendiyang wala maipon ari dapat maipon a virgin a pure a makalakal tuwecha Mary estutuan Joseph sayang kita Jesus ay non popo da prasay kwente pa na ngen sarawati ata po a makalakal okay palwaro say defile palwaro say a makalakal a maipon so yawe wen li wasa momotso meta me pure and holy momotso me kamakal
Tara kamagal kita. Njang Christ. Okay, momot sa ma Christ kamagaletar. Ayumia ko sa wasa. So, rekoyelan kasamo ol kamodo. Isme ol kamod. Jesus. Jesus koronyanger pamporta. Okay, sainen puksaro ka tete koros emi mon rurun masa chail ka. Epilip niya chaipang kapaka chaipang kunkon mak chailip sapal. Okay, limman rerel lolopon. Tayo lolopon lo kayang wayo masani foolish. Re virgin apre foolish. Okay, virgin wo kumakilagil de oli. Christ kamagalirel tar apre foolish. Okay, rayak. Tujuan rayangnya kamagalda rayak. Limman melolokong. Okay, remaipon iray lolokong. Pokida. Melolopon ko ari chileta. Lolopon. Melolopon ko chileta ni re lampo ko re absota o lolopon. Lolopon ko ari chileta ni re lampo ko re absota yang pile mechar. Okay, so lalopon wat ki rotorot. Lalokong wat ki marayan. Me lalokong yang. Me lalopon ko wat ki foolish rotorot. Me lalokong ko rawata kisin potral koi turin le yang akin air lambo ko. Okay, lamb kamaraino. Kamarain me armas ipsapal. Armas kamagalgidaran siyang Christ makalagal. Uyalar kamarain pansampawat. Okay? Masaninan matu limaw isak payo. Komuyo ngoy kitama kamarain pansampawat. So storya meliman lalopon. Rawawata lambo. Ale represent kade kasain le nampuk sarawi. Oil. Teo oil. Oil, tayo may oil represent kawewe. Anointing. Takot anointing. Kaiti me kaide chakiti nanim saraw yo pachapam papakot. Kaiti me ngayon saraw kiyang komuyo ngoy pagchayip sa pal. Kaiti me kauno kang kalaw de la pagkacham morgi holiness. Kaiti me chake kauto kalaw de la pon sa polema pagkachayil till way back. Child deny ourselves, to carry the cross and to following Jesus. Okay? So, imemasani ke maipon ko irawata lampo. Cham-chaman. Irayang maipon. Irayang kamagal kitan siyang Christ. Irayang kasamo Jesus na narail maur. Irail saulang, irail koros. Meliman walam ijapilen mo nagtanak. Meliman walam irabil wata pa isang okay simpotralen le me char. So dagot le anointing. Ame lolokongko rawata kisan potral kay turin le. Kisin potral kay turin le. Yang akin air lampo ko rawayar lampo arabil walam simpotralen le. Okay? Arini ol kamodo apo papandan parado. Serepein ko koros lusoilatra mairla. Tuwecha kamo yung ay rampukat. Okay, so storya to kay may saulang. Takot saulang, may sapal. Magkamagalgitan dyan Christ. Kaya di magkula sarawi. Tsakukula sarawi siya sa experience court. Kaya sa court nan maliel. Ab siya sa wuglan court. May baninda kosa Jesus en. Yat kalita Christ. Rangoros. Ang pasabangan kasalita makoms chuwiwigi. Chay ginalita Christ pakiuta. May bandayat ko malita Christ. Nan mas walu. Kituwa sa klima. Wasakis. Amalita Christ o tuwetra. Experience yu makap maatinam song makasidrapan kak manokela. Kaya makamanokelar. Kapangklang lupo. Pwekiran makamuitan Jesus amoro ka memelelki. So nganan court,
Kachalong la lamui. Nanan goat so say comui, workit comuila. Okay, on the child membumbe, song is all on Rayamia. Eu so long Makosaya ipsapal, absuja ipsapal. Eu so long keep sapaler, go you miniminian Christ. So you was a me Kosaya. Okay, you Kosaya me, Israel, mechanical guitar and chang Christ, Israel virgins, Israel Lee, what Israel Momotso, Traman Momotso, Chestron Dinda, Prosta Catholic the corner, but that Chestron Dinda dan Momotso, Trandinda the life, Maurin Aramas, me Christ Bogila, Maurin Aramas, me Bantuan Christ, Tecachias and Christ, Morin Mela, Mela and Palwara. Okay, so me Lolocongo, so long me ipsapal. Irai koros ipsapal niya ko sa yayar. Apo ko isotra flow. Sotra niray oy niray lamp ko. Etron. E kistra kundra kun. Irai me lolocongo. Roye awyaude niray lampo. Mabel bangkun la ro wire. Aray loil mimim parail. Tayo oil ngan sarawi. Okay, ngan sarawi. Es eu simbolin ngan sarawi oil. Eu simbolin ngan sarawi pil. Okay, eu simbolin ngan takot simbol kilal ang kitrail. Okay, so anso mero we ro e pandin godo. Aral koros cosa aral korusia luso icho merla. Tuwechama nan sailakan more what ranchego anso me corona uyawida. Chay korus palilaw ding chay masapoyakata. Ansa me chapta live. Kasi doon rani sila kak mer. Aramas ko kol ni pong dun ran yamunay panalita Christ. Isulakin sa raw sa parpaisak. Isay pagyo rom yanana leta Christ. Okay? Abu ya aramas po ko may bilchuwang Railan so bukat resobay sa ngayakot. So yung story ako sa ya exactly. Okay, makam sa trip sabal kam sa bang we kita story ako sa ya. Makam sa min yang ngayon saraw kampan bil so we kita story ako sa ya. Ab story ako sa ya gitail. Gitail kan may sabaler, gitail virgin, gitail kamakal kita njang Christ, gitail makalakal, gitail ili kamoto. Mauyawi all kamoto bangkotsto. Takot li kamot momotso. Kaidek atan momotso, aramaso nan momotso. Amen. Okay, so Israel koros lusuila. Israel meirla. Kay tisang nampa wanoa masani. Ninluka pampongo. Ngileo palukur patoan. Yetol kamodo. Esamodor. Kumail koyeito o kasamo. Serepein ko koros apurda o porta o onopada ni Israel lamboko. Serepein lalopon ko or ndalang me lalokon ko. Kumail kitong kitma sa kisimpilen lampakan. Wanait ka ban kunlar. Ito? Kasambalin wasay ray koros mamayar. May bang kasayak chay koros ipsapal. Kajay koros wiya mamayar. Ansa makrais pang kochto apan rasan librap takot librap komyong ostrokasik. Kajala malama chaban merlak chaber talakap. Akacha merla trapa wiyawi. Merla ni acha maurin solang. Ap mama apel kos ya merla physical child born mamayer. Okay, mamayer nira lambakatur. So marapil mamayer te papa tas chuyata mekot. Wag ngen sarawi. Umpulen ngen sarawi. Communion, takot communion. Eupana. En ngen sarawi ewong aramas. So tele bilbil ma kom terke ngen sarawi. Kitaw ye mamayer. May sudra terke ngen sarawi ay maur pan rasan storia. Okay? So tamir Israel koros merle rawia wiyor ya Jesus pangotsto. Koryao. Ichikchara kosa yayar Jesus pangotsto. Okay, mo ko yagan intanya. Ichikchara rong historian. Abu me pan wiyawi. Anso me Jesus pangotsto. Ma. Kecil kami ipsapal me lokor kaya. Kecil me ipsapal ime storia toka. Kaya dekar masakan me ipsapal teso kami le Jesus. Kecil me ipsapal. Okay, po ya pasan en storia. Ni chay lampkan en tur. En wie tintur. Tintur ke baptize en ngen sarawi.
Magjabilu ye mamerta ye babad. So jili bilibilu estramimia. Nani matailo te nani misarawi. Ponana te nang kaben matau. Ni te lambakan entur. Wanso makrais pangkot to. So jaka sikpa. Iki so jaka sikpa pokita. Emen muitong kamuyo ngoy champilata. Estu iti ngongkita. Ap matabang yata bilibil mau yo. Kijaban. Pueki Egatim bilgitaltar, egatim gatardor sabol mamasa. A pilipilin sapengo, emimre. Okay, melolokongo ap sapengo rail patoan. Ete so Japan charong ki to kumail. We mau kumail peng kowe. Pain pilen no mai lampakan, nistowakan. Serepein lalapon ko ari koyela. Pain pilen ni rai lampako. Gaya ko saya nintoken arail mimiseli. Nintoken arail mimiseli. Mapilka sayr kutailakan mi sa baler. Ni chay lamkan bil jondar chay losa ta chay bangya. A chay bil koway papantin rapaki. Papantin protongkot. We selima ay time lama me susukaran. Okay? Serepein lalapon ko ar koyela pain pile nirai lampoko nin token arail mimiselina stoa ko ol kamoto palleloto. Serepein limman me onopataro ap yang katlong nan kamatip en kopopodo waniman imo ap richiti. Smiritungiti. Kauno. Okay, kauno. And so me know how you better actually put some power. Kauna patarle pala nim puen au te kilong kapag kotrakan me pan men morla. So tra. Aramas we men kamong korurki. No wa tra pot na butak siliman aray pot siliman. Aramas meta waliman. Arakot kilong kapag trekan. Manakan and Williamti. Aramas mo konang au de la warimo. Kot ritngala warimo. Imen na storya pilko sa yawasa. Okay? Ketika to Serepein chiko a parato. Ketika to wat kirewasa tarapan buya. Rail puanti resoto ko na pata extra oil. Rail buya mimitina na rail rapaki. Ay to. Okay? Niya to. Reap lukwar sang liki. Remier liki. Reloktier liki. Lock outside. Intinta maing. Kom kachin rajungata angkit waniman. Aol kamote sapang rail masani. Isosa is kumail. Okay, isosa is kumail. Yawan kawai kaken amoy ongoya tapanyang kokono. Jayanger patakong metojo. Tapilyanger logolongki atakangay sisol at tapilangay sisol. At tapigoi kalok sarodi. At tap men merak tanantiyang quiet time. Okay, acha saro kiti selir masan ngod. Jabiliange kon kansa na maupan miminan motongod. Ngen sarau bil barong kachayar ni sang uya patoto kan. Apo lelanso. Magjabil pangataro merla obil mer kalik. Obil anson rapaki anson audeta. Achabil go uya popanseli. Okay, and so Israel konta ranso mera rongilo. Ngilo kakpay tong komo yaramas uya betak. Ngilo kakpay tong komo kom bergita mora man kauno inenen pake komo laro ang panine me pan lusang nan langkan. Iyar ki yang komo oraman. Ikos ko siya mensangat aramas kay may pilso sa kol kito sampumpe re oraman imunanso. Kay dakto imunanso po imunanso bang oto mo rin rapture. Roraman rapture. Takot rapture ipatang kiyer. Kauna bang got kisang relakan me onono penchuangi. Kauna bang mo itong antichrist. Satan abang kaloka sampa. Puwege kapchakay koros me kang sobailang god. Anso ang kalulawa raban lokolok. Ogoy puwege raban lokolok raban changatong god. Raban tiyarda mo puksaraw melel. Raban man rapaki. Okay raban lalawa Christ orain. Irailo Satan was ako bilkamakan pam taktaklanan hell.
Okay, so aramas chocho oyoraman aramas masakot aramas mesasakot. Okay, saigid takot rasakot sasakot aramas me ipsapalo so ipsapal. Kung makom so ipsapal ichom kanyan sarawi kom sasakot. Okay, ngin sarawi saik patlong pwen sa saik kom kamelele tame melele. Kareta kung rong chako kun molta. Waso ngin sarawi wasao. So kauno masani isasay kumail. Isasay kumail. Yawan maye mi ban rong isasay kumail. Como yo ngoy chapan men rong, well done, good and faithful. Okay, masanin kasamo to sabol mongkot lalapot ka, imupuk saraw ka dete. Koros me lalapot ni arapan umongkot, imarapan rong, well done, good and faithful. Imarapan rong kalangan ng lalapot. Okay, ama Jesus masani isasay kumail. Nan matu isuri esakeo chalte lama me koros makinta omay ngay kaun pampatlo na wing court aporal kantra makapayata ko prong court tame kos ya chalte lama me pugia chaikin sarawi pugia chaikin kapakap te pugia chaikin wat puk sarawi chai payang potlong kaiten iraila kantra makin kapayata ko prong court pon sampawot. Okay, emasani. Okay, si banudi jo asao. Amo, ira chiga isak silu kalasiela. Jesus arakachin kaim sankila karasaras what masani. Masa what Jesus masani. Okay, ma masan wa ko sang rena man. Mungkom ka matawayang me. Ele matawata. A Jesus makachitito san lango ima kot. Uyara masala puenga kapara kong jail. Chun sambawat. Ui William Gijaldi, I godila nanet, I kaparakong railgan mo yesansal, I kasalatak iraila. I galebchaka kuyamo. Okay, como yung chokak, chavan mela and so kachapa, chamela narmastipan. And so what me Jesus kachlongan and tell more, tell mela, kabarendan lang, which I van juang kauno. Okay, Jesus arukachin kaim sankila karasaras wa imakachin mamasani karasaras wa kumail aru masamasan kumail soso rano wow. Okay, ime kalasi kila rimi mengkakela kakeng kitail como yo ngoy masamasan pukita soso kita soso apukijan kono pata chabanip sapal Chaban kolula wulia ka peptais lan marang coach sam coach ngayon sarawi. Okay, ngayon saraw patlong lala child. Wagi child sapal. Chay wiair kakan poson wo. Murisa mo ngayon saraw mo patlong lala child. Panaw yaw teken ka child merir kan me pit coach. Sani ya child wiya wata chay bang we kita. Puk sarawi kalap ko saya nan soneo. Puk sarawi me coach re child me child toke. Okay, Jesus pola and kiyang en sarawiola le child. Puka memory child, puka child doge. So child men doge Jesus, doge non puk sarawian, muy dongan kosai. Muy dongan kosai. Atra attitude, momon atra morong, puk sarawio, imolata, mabuko pan masan, teso. Tirinarmas kin wat ko, oh yeah, tai chuweki. We wat ko, mentrang koten masan. Pukita, just trip sapal. So jangan ang coach mi merecha pue and mamasan nan line chorus mechagan watak nan masan ang court. Okay? Lang tama all kamo do wasa ye Christ. Wasa koy men kapachayon to wasan wata Korean korent isa keu rachik riyo. Emasani ma Paul makasakasaya iluwang kiyang kumail ler tuen coach akatin luwang kiyang kumail. Okay? Iluwangkin kumail lar tueta coach akan katin luwangkin kumail. Tama coach luwangkin kachail ki. Aki sapol makachail. Aki chail natkin kachail la moment prostitution. That prostitution. Sangan liyakan magan natke balwara. Okay? Natke balwara te yang iseli all so tali pilipil. Imema sani ki Christ luwangkin ka child. Child yang iseli coach malakan. Child mona ka moni.
Mona kita talk, mona kiselin and some bawat, will hook up sileren coach likamakan. Okay? Ay me masani wasa. Iluwangkeng kumailer tuwetra kuotrakan katin luwangkeng kumail. Po kumail rasang maipon makelekelaman. May non popot ong ola taman ye Christ. Eh? Eko saya makitel rasang maipon makelekel. Chay ko saya maipon makelekel. Iko saya mamumotso ng puksaraw yatali. Okay, church. Atali. Pangkapopotong Christ. Kamakal kita rin siyang Christ. Iral relationship. Bime puksaraw ya song kawewe. Church kahit religion. Takot religion. Kamu yung ay kita lale. Chakunggoy momot charong patak chasaw sa tama uyaw. Ja kokonin ti was ansaw koros ran koros. Chachon chakapakap cha mix up ki unani kan. Po kita maurin mas. Aya maur kapan chapanip sapal. Po changka kapopotong Jesus. Tama kapopotong chukos ko saya uloli popot kasarawi rawan wenti pa na uyata sari. Chaka popotong ni palingen. Kita soy kalar onikan. Kita soy kalar tiangkan mesotra melel. Okay, tiakan kalitukan mesotra melel. Kita soy kalar patak likamakan. Pag jabang pokatatra patakin Jesus. Ya patakin Jesus. Puk sarawi. Sanang katete maring koto lel na katete kap. Apnan gospel. I makasaleta. More in Christ, ministry in Christ, kamele in Christ, ori no misotra ipsapal. Kombel bansotra mangi katete kap maring kodolel katete kap. Magchay ipsapal kaitek chay bukata katete kap. Kachay bukata the whole gospel. Opueki sawasan ngen sarawi chay weweki. Chay weweki me itra koto. Mo kot sam kot na kot ngen sarawi nan senesis. Okay? Itra kot mo. Kot masan no kapuli masan no me uyara masala nan soni sakpayo. Is me uyara masala Jesus. Is me tatongi me kana uyawi ngen sarawi. Ngen sarawi power. Anamanen kot. Karitaran pukat makamu ipsapal. Komkak mokit. Manamanen kot. Trasdrapan batabataktra. Magdrapatabatak just count sakala the full gospel. Chabang watak ministry in Jesus. Agan batak. Agan kamaw yalarmas agan kaus wing and south. Okay? So, wasa ko saya tuwang pola. Ako saya iluwangki kumail ko or patak yang kumail memelel. O ipuroy kapilale kay patak melikam. Ako saya tuwecha court. Apiluwangki yer sapolemakan. Kay is kota. Kota mete watakata. Kota na aparam koko dito. Dan mo in Israel. Niya kachkisang railer nanisip. Rekinekis chaman ran silua bileo. Aran mong yung kan bileo complain. Aran remengkilang kot. Moses kota lau ye popant po nanan. Royatar kowape. Okay, so isang luwaka makaono mama sani. Kay dek luwak me ola kang kangatalian dek lang lapalyo kay den. Luwak ang puy mo. Luwak ini nang ano to kakaon. Luwak mamek puksaraw mama sani. Luwangia yayi kamoro. Akitel wulian gita kot me. Chay wulian gita manamanin kot aisprina po pechecho kamelele. Chay wulian gita kamor atel wiya mau kan kapang kamor yala po kamelele. Me Jesus in Chan Christ kamoriala. Okay, isang luwaka makaw na mama sani. May makot, akateter maran Jesus on anebises ria waluduwa. So ang koras pang party sa maran Jesus makayo lila. Yet, aramas pompong isilitikit kanani. Isang luwaka makaw na mama sani. Kichay laramas may kapkata yet chay sopela. O yasiliya chay luya pokan. Likin tama kupra. Okay, so
Koryang koran sa keuriau wame yo wadak. Emasani luwangkeng kumail ler tueta ko chakaten luwangkeng kumail. Po kumail rasang may pon makalakalaman. May non popotong all the time and ye Christ. Karata chay chukak pangala Christ. Chay chukak pil chay lana ana asay Christ. Putirinaras patangke Christ apa chang liken puksarawi. Bil memorin Christ me bil changa chance nasampawat. Tirin Christ memol sili nasampawat. Atama puksaraw masani. Asama Jesus pangkot to kabanasa the real Christ. And according to the Holy Spirit and the Gospel, puksaraw yan sa word kawas ayar ya real Christ. Mona bang porto. Magchay bang katetegi silang tahelka. Okay? Iparki ma amay lama-lama kan pan sapungala o kumal pan kesela amay lalong Christ tueta ib alodiang pan butingan snake. Okay? Pokumail ken peranki muitang aman ken parotong kumail empatakiang kumail tuan Jesus me choror sang me sepatakiang kumailer. Okay, matawa? Sangan morkas chokap yak chawa ta katan ampuk sarawi. Ngoy kuwi miya wasakay sa kuwi sili kalok yang ral mor sautok. Ap prowan mission okay rayang sili rakayo aral kamelel wot la sili. Isong kama Paul experience here. Me warning yaki winning current ka. Isong ka me ipildidiar. Okay, so what it's happening in real life. Rinanang kasampal. Kasampal po yaki maratiang tor mo child. Kasongasong marapop lale. Kahit yung kamyo ngoy champil pop lale chapan ka school sang. Okay? Makomip sapal igalap ko sa iya. Komip sapal Jesus mi meremay. Sapol mo puk sarawian mi memen. What? Po patang koros na imunan sa eu tirinaras pangasela poson po patak chocho. I karabawo mesangong ki wiyata Bible school. Pweki ki nana disciple. Kay daga chailan ki yang rail morsodo. Nana armas koros me ipsapal pan koirtana na rail poson. Pukaunon totongan rail parpasan wasa koros. Okay? Kay dekcha renalete morsodo ay rabangko wang sili por yang sili siniyangan patangkan mesocha melel. Amasani kumail kin ale eu ngen o eu ronga mau me wuksang tolul ngen o ronga mau me kumail ale sang red. Esto kamangoror. Enen socho kamangoror. Dami singoror ki yang ya ikororan pen ngoy po exactly. Tamo pol ko sa ya. Ime pito yewe klan ligyo. Ki yang era ramas ipsapan. Ki yang era ramas bosan and listen kan alle wat. Kosto yung ngen sarawi baptize ngoy sa tamar masapal gigi. Isa sa tamar masapal gigi baptize ngen sarawi. Apueo kesotronok soy kalati bom kani karapa. Riau kesotronok kanana ngen sarawi en chiata bom. Okay? Selu miata nangan deep magwi kam kamait magkakang soy kala. Bayo soja boson. Soja boson. Okay? Sampu ka ba na loyang aramasa soja kak baptize ngen sarawi. Ngoyan so may baptize ngen sarawi ya ba chep saban niot niya sili baptize ngen sarawi. Tama ka sampal ki baptize ngen sarawi. Ngen sarawi ban chiata pom ngen sarawi yi manamanang kot abang kawela am katotokan. Abang kawela am kamelel kan message melel. Okay? Abang kawela korya kan mengen saut pul bom. Geter ay makida lang ngen saut kan chelen ipsapal. So pag jay sepetala chelar ko to ipsapal. Abang kan chelen goerta. Abang kan ne chelam kan dindur. Abang menen chelen ipsapal ap yangolan anhel. Yang mana chel yangolan anhel. Chay chunok ababalia chay morin solang. Omo puko ay puko kapakap. Okay, Jesus chanano ko to wake pasang oya open close po yung kapakap. Amo buko ay buko watawat. Jesus chanano ko do ipakaw niya na ibuko yan watawat. Kita work with Holy Spirit.
Kita wi to ko ngen sarawi to ko child work together co-worker child nan sailakan salvation wo sailakan kamor wo chuban da ama ko porongota iban men watawat okay makesumen watawat ako sama ko wiwi atati makesumen kalok ko sama ko wiwi atati Pokita takot tip me got me sama ko porongot ay kang wiya yan James Payo isa kisu me got me sama ko porongot ay kang wiya Masani puen katin kasaleyang pini momotso eu melingan magalekel min so tagisin mai de amorangkisre de mesamen so momotso ta kasi ayer me wewen the 10 virgins momotso li momotso lamb toweo nan momotso oil milale toweo miyang sarawi flow Yamuman ngay saraw ya flow ngay saraw ka tlong ay lalamolale Yamuman ngay sarawi awi tindereta kita deny ourselves kita kapakabaik lobo anointing kadian ngay sarawi kamakamaura tamaurin saulang kapat kat kasaleta one God nantatokin babakot one kuprang God So momotsota te aramas ye momotso me Jesus pan katto ale melingan okay lingan mamakelekal memin mesodra mai mesodra amurak te mekot samen kamu yongoy bugidi tip chakor samen patukul sakanakan ma aramas pilsudran tang drakon magjasamen just so warong God ap nikulok makomuiton Jesus am more ngen sarawan sa osanan nga naman bukanaleta more cup me Jesus makon te bom kan te baika o Jesus kiyang gata more cup ime miyak yam testimony na miya mo testimony in Jesus ye chi ay moran yo o iklang lepon Jesus ta tokre ungay memor me wukla memor me kap makelekel okay kusanya kap makelekel kay te kay wiya maukan apunchang Christ kamakele ki child tamon silangan court lasin ora me mene wiyang child ye yinan koutia le saktua wisu koutia le saktua wisu katen masani Kecil peran tau ngis-ngiski acil peran. Kecil kapenga sapulma roson. Pueleler anson kopopod en simpulo. O sapulma li kamot onopatar. Sapulma li kamot onopatar. So isme li kamot kamu yongoy. Kecama momotso. Isme simpulo. Kasi ya rol maol kamot mang kukoto anan revelation an ta simbolo isme simbolo Jesus Christ. Muy younger li kamoto en kapat kita liko min o makalakal. Tron lang ko apato anong ya tingit okay. So ma ko dial person eklangatar kopopotin momotso a kopopodon Christ nan lang banquet Jepel okay Jepelen kopopod celebration imaw ya wikitailan sama Japan umong court hallelujah yaramen au yo pangata muitang pelen lampakanan bil sola chaman ete sola inenedi and so ma Jesus masani okay kitail udan pan poplala last in scripture Luke isak payo isak wano at Jesus kachin masani mia wala man mawya talapalang kamati puyo e aplukeyang ni kamati aramas chochoya man hallelujah Jesus you are good